tātou e kālesia le nei tai au, fia ai atu o sangi mai, lau mata fia, patalofa atu le sunga le whawhengenga fōmai, ma le whaltua, e mai se fo e tina au, ta maa mātutua le tātou e kālesia, e mai se le tātou whana witi. O le vinga lawa lea e fo i atu le atua, wa tātou te taape le nawa, i asa o tuanai. O le nei lawa wa au mai ala o tau wola, ma lo mātou wola fo i le nei tai au, e vi ai lava le atua. O se tusi wa au mai e amataina i tātou nei tai au, tusi salamu e iwa sifu ma le lima. O maia i a tātou alalanga fia i le ali, i a tātou alalanga i le papa o lo tātou o le tanga. Ia, le nei tai au, le pese mo e mātou, let it shine. Ia le nā, ia, wala au atu tūlai, whatalofa i lo uso, ia au usu le mātou pese. Oh, let it rise. Ia le tapo ina nei tai au. Oh
ia whapeo le mongo siona I lato. Le whanga e tia e tu mau e whakavau. Ia se le mau si sioina I maua. O le li fo ina te sionia o le nuku. E a mata mai nei lawa. Ai o I whakavau. Let us pray. O peteli I nei o le fio anga o la o fio. Wa o mai fo I lautusi e le tautulia siona po Yerusalema. A o I tutonu I ai mātou le maru o la o fio. Me lea fio mai anga pa iae, ia langa o mātou langona, whasifu atu la whanau na tapo I na whaitele. We gathered here today to give you our praises and give you the honor. We ask that you help us do that properly and in spirit. Amen. Matato amata nei sauninga pesifitus futolo e le alofo I Yesu te inai tato e special prayer. Alofo Yesu
masui le ao le kalesia e tu atu whatalofa i le tātou le kalesia pe o masini ai. Whiunga te te whono malana lau. Whatalofa atu fo i lau whainga ruenga i sua e wao ma atu whatua. Whiunga i li imtu mai taiti a kono. Whatalofa atu fo i mawhtanga tina. Si o olawe i tātou whanau. If we never know a whatalofa atu ai na i tātou maloa si mai, tātou ainga i Sacramento. Ngāle nei e tau tātou Motinoa, so se mela wa tātou te o iai. O iai pero tātou ainga i lana kālesia. I'd also like to extend a warm Second Samoan welcome on behalf of the head of the church to our friends who are joining us. If you're happening onto this broadcast, we're the Second Samoan Congregational Church in Long Beach, and we're part of the United Church of Christ. And if you're following the lectionary, as we do most of the time, you will discover that the theme for this week is belonging. Belonging. So there's a reason why you're here. There's a reason why the algorithm serves you these broadcasts, your mobile devices. It's because you belong here. You are part of who we are. Because you belong, you exist. Te mineo tātou tāu sanga. Tu whatasi o tātou lotu mamanatu. Nea masui o tātou e kalesia ma puputonga ni avela tātou tāu sanga i le tua. Tātou wifo matalu. Let us pray. Na mātou manava lava o le o keseni o mātou ponga Isu. Ma mātou whaalongo atu I o mātou tamatama I lima, ma o mātou vae o minoi noi. Na iai mātou leo le nei mauti noa. O lo tu whatasinga e se ata mai, o lo tu whatasia e se ata mai e sili atu nei lo I mātou. E soifua ma le ola o lo o mātou ola ai. Mātou mafu faufu I le ta ape ma le sala lau lo nuku ma la pe kalesia vai aso o mawai. Afi fide mu lava o mātou loto ma mātou fisidi o fea e maua mai el marosi. E tasi lava le tali e mai ate oe. Mātou te whewa I lumo le fonga ele ma ngalo ia I mātou la o fio. Ele ngalo I mātou ia te oe. Na mātou mate fui matapua I ma murimuri o mātou loto isi atua ese. Ale nei lava mauti noa o ia I mātou. Le isi atua e sili ma la o fio. E whaia le langi ma le langi ma mea uma o iai. Na e whaia fo I le tangata I lo lava fatusa po ia. Nele nā o mātou wala usu ma iai I lo whale tapua I e. Vatu la mātou whaatu e I a te oe. Vatu la mātou whaafutai. Vatu la mātou whanetanga. Wa le me ao na tau na mātou whaia. Whi mai tangata wālea e le eise atua. Whi mai fui tangata wā o oina. E le oi I nei la o fio. Ne lava neu o mātou mautinoa le li ie. O lo soi fua la o fio. Me mātou te tonu fo I ai. Le whaari manino I lo walo o Yesu Kiriso. Whaari ma iai mātou le ato tō la o fio. Na ola masoifua I le nei o langa e peo na mātou ola fo. Ma liu o ia I lungo le sātau lo. Tu ina atu lo na ola mo nisi mai mātou. Nā fio I le langi ai a wina mai le nganga pai. Le mele wa lai o na mātou whaia pēr e kalesia I le tupulanga ma le tupulanga. Ma mātou whātalitali atu le teimi atu e fōi mai ai o ia. Ma whaia la na pule le lorangi e pēu I whaia
We gather here every week, as is our custom, as is our usual. But we know very well that this is not for certain. Had the pandemic caught up with us last week, we wouldn't be here. Had we gotten into accidents not of our doing and are harmed, we wouldn't be here. So we know there's a force that operates in the world that has this proclivity towards life and that which is blessed. And when we look around at the institutions that are containing this blessed creation, the churches, the schools, the governments, we marveled at what you have done. When we think about our faithful parents that have gone on before us, that has given us this church and this platform from which we practice our faith on a weekly basis. We are grateful. We are thankful. And it is our prayer that we too get to add to that we continue to have this proclivity to the possibility that is yours, and that we participate willingly in bringing that about. Matou mai le nei tai ao, o le matou masani, whaongale, whasolonga o le matou tapo inga, matou te angai ai lo finangalo. Le ngata ia matou tanga e peo na masani ai, pese, vi inga, talo tolonga, la fonga, whatau ngā tusi, whakamolongo I upo au fionga mai lau auna. Ia mea uma na whawhaue o mātou tua ai rā na whatuatua I le tua nai. O mātou whaia nei, ma mea whainga ruenga mātou te ngaosi eise ruma nai le lei mo mātou tangata. O le mātou tatalo leli ia, oane I o mātou ola nofo nofo, oane I o mātou whapaieo na whai o le whaipa. Wana I o mātou manatu o le mea whailea na whai le lava yaso le fōi o le ato e whai. A ia mātou talitonu e whaari fōu mai le nganga pa I o la o fio. Ma le whai lava o loi tutonu ia I mātou. A mātou wa aia fōi I lātou wa asia si mai lo mātou nuu nei. Na mātou I loa ai lea sa e te ina lo mātou vala vala. A mātou wa ai le soifu o ta māma tina mātutua o lo mātou ai, o lo mātou o lotu. Na mātou I loa ai lea sa iai fo I la o fio o ta la vau I lātou. A mātou whaamolongo fo I tala, mai lau o fionga pa ia. Tala mai lau ka nona e whawina ai lo mātou whatutuanga. Na mātou I loa fo I lea sa iai la o fio I tupulanga o mawai atu. Iei lo mātou manatu e whapenafo ina iei la o fio I nei. Me lea watu la mātou whaafutai, watu la mātou whaamalo I a te oe. Sile la mātou whaafutai o na o walo o Yesu Kiriso. Le malamalama ato toa I mātou le misterio le nā whaoratanga. E pau le mea o mātou te mautinoa. A mātou mawhauwhau I au fionga, a ko pano se vaenga o lo mātou vaiaso mātou te mua ai I a te oe. E la pona lo mātou whamawhanwhananga. Le whauwhapeina o na mātou whaia le nei tai au. O le mātou tatalo I manuia, le solonga le lei o le vaiaso. I whi au mga ruenga le tangata. Me se whanau I a lātou wao. I maua E mātou lo fili. We thank you for this opportunity to discern your will. We thank you for the gift of the Holy Spirit that continues to whisper good thoughts to us and push us towards good and away from evil. We thank you for the lives of the saints, our leaders in the church, and our families. We thank you for their resilience,
setting the example for all of us so we can have at least a good week this week. We ask that your Spirit continue to minister amongst us, encourage us, give us hints of your glory. Au leila se upu yo mātou mutu, o e sila fia mamau mai o mātou mana tunatuna. Mātou te manao ina ia manuia i mātou. Ai le manuia lea pe una sa afi ele la rolangi, i mea malo ama mea ila. Manuia lea e file mua i mātou, le o mātou mauti noa o e au fantasi mai mātou. Mātou maua tala i taua ma vai a inga. Vāo Israelu ma le panona, o mātou tatalo leli ie. I oane ia whaina ai le isi tū file mua le lorangi. I whango mai ia i mātou, o whengo fie foi ona mātou wita ma pō atu. Ia i lātou e leo au fatasi ma mātou manatu. Ele leli ie. Mai le file mua la o fio e te ina ai ma lo. E ima whai ai ona whai alo fina ngalo i le lorangi. Mātou tatalo fo i mo the suffering o lau whanau i nei. Ia venga o lo amo e tangata. Lo whapolongaina ai i lātou ona o le taumata o mea. Ona o le tele o ai tālafu. Ona o le lava o lo lātou malosi. Ma le tōtele o lo whapolongaina e leanga sala. O le mamao ese mai la o fio. Ua mātou tatalo leli i e whamaro lo i ai lātou. Upulava o fionga, ma lau whetalainga i lau o whaingaruenga. O tu sa ili mua le tua ma lana mi o tonu. Na wha o popo leo nā me uma, i ate o tō. Me si la fia le tua, e au ngā mo mātou. O mātou tatalo leli i whapeina o na mātou whaia. E ngata i o mātou ainga, ia e whape foi e kalesia o mātou watiai. I ien manuia e whenga māloa Samoa. Māloa tuto tasi o Samoa e meise le māloa Amerika Samoa whalango lango mai le māloa tele o Meleke. I eile nganga pa i o lau fio i ona teitai. Fili mai e lau fio teitai, te ina ai o mātou whalapa putonga ma māloa. Ia maua i mātou le loto maua lalo mātou te te. Usi te ia aila lātou te te ina. Whapefoi la mātou te talo i kālesia e fia wātiai. I lo mātou watunu. Ia maua ume te tai le nganga o lao fio. Ia wane i o lātou whapaieo na lātou sa ili i lo fina ngalo. Ia wafo i le tūma mao lao fio ma le whaali o le upumoni. I te tai o lao e kālesia. I otu ai pera manuia o la o fio i o mātou tangata. O fia lava e ta ape i ai mātou. We pray for this country and its selection of its leaders in a month or so. We ask that your Spirit be upon the selection process so that in all of its faults, a leader is extracted for us. A leader that will have this proclivity towards that which is good. That which blesses most people and not just a few. A leader that's God-fearing. A leader that knows that you reign supreme in not just this country, but in all the countries of the world, including our hearts. O mātou tatalo leli ie, le taape malasala lau o lo nuku malau e kālesia le neiba yaso. Fe au feitele ma fe au feitei tōtasi. Ngā ruenga i tutonu o whirwhi ngā ruenga e meise tofi matiute lau e kālesia. Tātou malau o fio e manui ai me uma mātou te whaia le neiba yaso. Whanau fo ia lātou wā oma. Watu ia i lātou le poto, le loto matala, le maa le ngā marasongasonga.
Wa mata upolo au te wina I lato. Il nara mātou te talo whaitele leli I. E te talo whapitoa na I mātou lava. Whai ona vatu I a te oe. E mātou tu ina atu I mo la o fio I le neitai. Se I e tali mai e tusa malo lofa tunoa. Lolo waswafa Yesu, o mātou oli I marwhaola, o mātou wole ma te talo atu ai. Oh,
Mātou whaia pēr le nei māsani I le o ngā tutonu. O le sauninga ma le sauninga. O le whanau naunga o I mātou uma. Ia langai lo mātou wanu lei mo lau fiu. Natu mai ai mātou le taulanga tutasi na e saunia I lo walo o Yesu Kiriso. Le vala awa lau fiu ma lo wanganga peia. I whapenafu I na mātou wofo I natu. Mea o mātou maua mo lo ngā. Would you help us cultivate this idea of generosity, just as you have done for us? We ask your blessing on the offering we're gathering today, and bless the hearts that gave it. Amen. If you're not a tua tato wina, le whengainga tuai o le tusia e seta tau e ono tato whetau whau mua e whapomai whau peshuma lua. Reading this morning is the book of Esther, chapter 6. We'll be reading verses 1 to 12 in Samoan while you follow along in your bulletins. Se tai ono mo mua le sifurua la tatou whetau whenawhilawhua iai. O le nā lava pōna le iloa I le tupu sina moe. Whi atu leo le tupu e o mai le tusi e whamanatu wa I tawa I no fua inga. Ni whaitau lia ai lea I lumo le tupu. Whai atu leo le tupu. Pe se ase mea le lei ma se mamalu o whaia ma Mordecai ono le nei mea. Ni tani me leo o ona le tupu e na o ona atu I ate ia. I le aise mea o whaia mo ia. Whai atu leo le tupu. O ai ea o I lo toa. A wā wane a manu I lo toa. A wā wane a manu I lo toa. I whafo le whare o le tupu. Whai atu ai te tupu. Whai whātau tau ina ora te kai la au. O ia sau nia o ia. Ona tani me leo o ona le tupu I ate ia. Whaauta. O loo tu mai ha mani le rotoa. Whai atu leo le tupu. I nā sau nia o ia. O whai mai ha mani. Whai atu leo le tupu I ate ia. Se ase mea e whai e te mata o loto I ai le tupu. Whai e whane ne ina o ia. Whape ai whai o a manu I loto. O ai se whina aro le tupu na whane ne ina o ia. Nā wau lama. Tali mai leo ha manu le tupu. O le tangata o whina ngalo I ai le tupu e whanene e ina o ia. Ia mai le ofo le tupu e ofo e tupu. Ana soro whanua e tie ai le tupu. Ma le pale ali o le tupu e tuina I lo nao. E tuina atu le nā ofu ma le nā sol whanua. Tasi ali I o li isili o le tupu. E lato wha ofu e le tangata o whina ngalo I ai le tupu. Ia whanene e ina. E lato whatiti e fo I ate ia le sol whanua I le malaya o le ai. Ma ia atu ala langa I ona luma. E whapea ona whaia I le tangata o whina ngalo I ai le tupu. Ia whanene e ina. Whai atu leo tupu ia amani. I nā wareia. I e arele ofu ma le soro whanua. E peo le e whai mai. I e whai whapea I a mora te kai o lo sa I tā. O le nofo le whai to o le tupu. A o le tupu a se mea tasi I a uma o e whai mai. Ona ave lea ha manu o le ofu ma le sol whanua. Mana wha ofu I a Mordecai. E whatiti e fo I a te ia le sol whanua I le malaya o le ai ma alanga I ona lui. E whapea ona whaia I le tangata o whina ngalo I ai le tupu e whanene e ina. Whai atu leo mora te kai I whai to o le tupu. A o whatali se atu la manu
whengainga fōle ngali a mareko ta upo iwa. Mata tātou whitau mai upo tōsu furu walu. Whapau mai upo 5 sufuru. Second reading is in your bulletin. Mark chapter 9, we'll be reading responsively verses 38 to verse 50 and some more. Male ko iwa whaupue tōsu furu walu e whapau mai whaupue 5 sufuru la tātou whitau upe masiniai. Whemele Ioane ia te ia lea oa oe. Na mātou I loa le tasi mo tutuli I te moni I lona suafa. Lo suafa, o ia le muri mai ia te tātou. Na mātou wao ia o ia. Wa o ia le muri mai ia te tātou. A wafo I o le o ese ia te tātou. Au whatasi lea mai tātou. Ai sena te whatau suaina se tasi o lātou nei e whatau waa. O e whatuatua mai ia te au. Le ia te ia pe ana noatia se maaolo I lona ua. Malafo ina o ia I moana. A whatau sua ina foi o e lo vai. Ina tutu e se ia. Leina e sao I le ola o pipili. Leanga o na lua ni vai, ai la fuina o I kena. Fetau se o le uma. Te mai le tuela tātou whetau whanau I wana whio mo paia. Te mai to watu wa tele aia translations o tuswa ia. Wale maua ai le fina ngalo misionale ina ua. Te lafo la foa ina whetawina o tusi. Ia, unele na leo tātou iai. Foi tau iso isi vaenga ele tusia ele lominga mo ia o bisi e no fa popo isi foi ia ese meta to te fa no ai people dele na tato te moti no ai o fa ali fo mai le tu vai ese la vala na fa linga ia tato le aso ma le aso vai atu foi su rotino lo tato fatasi manisho fanau le Ethan Samalanga ya ole bi ingala mai le tua le fa ne tia le fa tia le fa tai la I wanted to reflect on the theme of
our lectionary and our bulletin, it says belonging. Belonging. But the other side to that coin is othering. Othering. It's when you don't belong. We know exactly what it means to belong. You can feel it in your bones. When you walk into here, you know that you belong. You are part of the team. And to fail, we do. You belong. But if we stay there, if we focus on that and that alone, then we won't take this idea to the next level. And the next level is othering. Othering is what we do with those that don't belong. It's the other side of the same coin. If you want to be a full person that witnesses to Christ, not only must you be like Christ, but also have this ability to recognize when Christ others people that are different. Mai ia Paulo ia Timoteo o tusi pa ia o malapa e maile nganga o le tua. E o ngā e ao o ai, e ao i ai, e whatonu ai, e whapoto i fo i le ane tonu. Ma le tusi lena tātou whaitawina, e pei o lo tau mawhai e tali le whesiri lea. O le ala o me whai pe a manuia i nisi. What do you do with those that do not belong, but yet they seem to be blessed? What do we do about those people that don't belong with us? E pe o whesiri nā lo tau mawhai le tala le neina tātou whaitawina. E tali. Tātou wilore leile tala. O sau Ioane e mwhamai le li. E tangata lai whamalo lo i lo ingoa. Ele sau e tātou Bible study. Ele nuti whatasi mai tātou. O na mātou whaiatu lo le i ate ia. O e te whamalo lo ina tangata i le suafo le li. Nanga le au ni tātou. See, I think that's the crux of the humanness. How do we process the othering of those that don't belong? What do you do when envy, jealousy, and hatred creeps up to you when you see these people, these others, that don't belong here? What do you do about that? So in our pericope, there's that story. And it was very clear, Jesus' teachings. He said, don't do that. O wale whasaina o tō ngā luenga lelei. So the first point I wanted to make, o ngā luenga lelei, o ngā luenga lelei. A o tuputupua e sho mātou ainga i Iaua. Nei e iaro manatu o le lota iti. I nā o iai le whina ngalo le tua. Ai se a leanga na uwa ai au ia I ngā ruenga misionale mai le amatanga. A whaifono tele e usu mai tangata mai manunu. E la langa ato. Tu iai alato whanau na mai la ia. Toa le vai aso o malanga mai mārua mo fontele. Whalongo fo ia I tala I whaife au ma le o whai ngā ruenga e o māti tiva la whai nu. A langa I nā e le tua le manuia. So no tupua e a e whatuatuanga le a tātou le tako le lotu teiti.
Loku wa mautinoa ole tapu inga sa olea e utu iai le po ia o le tunu. Ia ua mai fo ia fuenoloa ma taitau lia o le tātou o tunu. Ma whau le whatamanu o tae ao o le tunu. Tu iai le whatutuanga kerisiano. Ai mua la tae ao lea, ma tautu whengai ma le ata. Tae ao le nā o lota iti. Ia mo whaiwhai asuanga le vatele. O wai atu e pese i e le whaapito whapena le fina ngalo o le atua. Ai atu foi o whaaua ngase e le o whai ngaruenga o na whai o le lota iti. Mata i tu foi porotiti o lo whengai mai latou. Ai atu wao, ngā lemu ane le melea. Le melea pese i e le mawhai i tātou o na utu fia, se vanga nā lava, wa mai e le tua mo e tātou. Whatu ane Susana Wesley. Whatu ane ia apirifanga katolika. Whatu ane le mea. Watu foi malanga le Samoa le whatu le maru te lea le mamona. O le winga o la utala, e whapewheo na whanofo i tātou winga ia na mai tau ina e soko. Luafe tau sanga tau wai. Ia. Nā o tātou whaitau le tala. Whamaina li oua le vau ina. Lei langa o ngālu wenga le lei, o ngālu wenga le lei. Se te tauna li lifa tātou i ngālu wenga le lei. You have to have this universality of goodness. You can't say that we have a monopoly on hospitality. I had asked one Samoan lady, and I said, what is it about Samoans that makes us unique? And she said, well, it's our hospitality. And I said, well, you know, if you really pursue that thread, you will discover that we haven't been hospitable for a very long time. And that other people do hospitality at such a level greater than how we could ever perceive. So it stands to reason that our text is encouraging us to look for good. And good is this universal idea that transcends culture, language, even countries. Taia Mordecai whai mai ole moe le tupu I le tasi aso. Me whi auro lea I tangata tusi. E o mai tusi, mai Chronicles, I whi tau po ani mena tutupu I le tunu. Ia e mawai la le anga le leo Mordecai le tupu. Me whi mai leo Mordecai, na iei se mea le lei na whai le tangata lea. Whi mai historians there, iei se mea na whai. Ia le tangata le na whasawina tātou e mo I lava o le Israelu. E le nuti ma tātou e ese lana tū ma lana ai whamua. A te tau na whai se mea le mo tangata lea. Ia whai atu lera tuku ai lai whalei. Te mila nānai ala tuha manu malana proposition. E whasa tauro ai ia Mordecai ona e ita tele ia Hamanu ia Mordecai. Oi le whale, whamaitama o Hamanu. Se whi Hamanu e sao. So roa manu whai atu rola I o le tupu. Manu, se whi mea sautala. A whape e whai e se isi se mea le lei mo aku, ma le malo, asuria. O le ana tātou mea te tau na whai. Na tualaha mano tala noa ia tupu ia ia.
Isi le vai mo le tangata. O lava ne e manatu o e tau. O lava ne e alu luma le tupu. Ma lo manatu e yeni au ngālu wenga o ma whai o na tele. Ma whai o nā mai ale fina ngālu le tupu. Natu lava ha manu o ia. Whai lo leo lantala. Wala me mo moe tau na ave i ai lana so whanua. Ava isa na katilate le lei whenua i ai. Ave le ofu. Tusi se tala. Nā alu leo le pāui e tahu mai le lorangi mana malo atua. O le tangata leo o fina ngalo le tupu e whane e nei. Io le whatu ro leo le tupu. Lei mani alu e whapenao na whai. Ai alu la whai le mele nā i a moro te kai. Ia ele fia ia. Ha manu le mele tupu. Ko pusu lua nā tātou whaita wina ai. E whane e ne e ina e ha manu ia moro te kai. Au ha manu o fo'i I lona whale mo whanua. So when other people are doing well, how do we manage the envy, the jealousy, the one-upness that creeps up as part of our humanness? Well, Jesus had a really good playbook. And the story of Haman and Mordecai also has some insights. You have to be grateful with what you have. Start there. You see someone with a better car, where you say to yourself, well, this jalabi has served me well for 4 years. Why should I desire that new car and his new payment? Grateful for what I have. Second thing, you have to be humble. See, there's a reason why you're not blessed the way they're blessed. Perhaps you don't put in the time. Perhaps you don't sacrifice hard enough. Perhaps you don't have the relationships necessary to progress in this society. So humble yourself. And the third thing you might want to do is you might want to repent. Metanoia. Change. I'm not using that term repent in a moralistic fashion, but I'm saying if you've been going here this way and it's gotten you that far, and someone else has gone this way and has gotten in further, perhaps you should metanoia, right, and follow what he's doing. But it's an internal thing. It's not something that you do out there. It's something that you do in here. Kasi si unga o ngā lelii whamai ia lelii. O le vau ia le tangata le nai whamanuia I isi tangata. O le wingo tala lelii o ngā ruenga lelei o ngā ruenga lelei a ia. E le whamai le tangata o le te mun se whamanumole a maisa ta mele na a certain brand le a ia. A fixa ialo te moni ele popole o profesa wai. A manuia ia oe le popole oe profesa wai pesau mai I a Yesu Kiriso, pesau mai a Peteru, pesau mai a Allah. I don't think e whapena o le manuia ia o manuia. Pe manatu le nao le li. O ngā ruenga le lei. O ngā ruenga le lei. So tau na whatufungaina I tātou I one o tātou whapumomo o na I tātou tangata whatutua. Na I tātou le o lotu e mawhai na whaau ngai le tua e whai aero na whina ngaro. A tau na whatalai I tātou. Tau na tātou ta lia I le nganga maula. E mawhai fo na au le tua whatasi manisi. Koe ni rono rua lena o mana o e whai atu
e au whaatasi tangata le lei uma. O le winga o manatu lea e besi i e iaise me ta o se ka lapu o tangata whainea le lei. There seems to be this whole idea of people that want to do good. They're not perfect, but they want to do good. They want to be good. They want to be distant from evil. So the second point I wanted to make is you need to belong to that group. You need to be part of that group, whether it's a subscription, whether it's showing up, whether it's a sacrifice. You need to be with that group. E tusape le ofu ila tātou tōninga, le a onga ia tātou wa onga, e le inuti mea whatasi mau tātou tamā o mawai atu, e a whapela wa o whaia ila tō ngā ruenga lele. Ngā ruenga e manuwi ai nisi, e te tau lava o na lilifa i e tātou. E nā tātou noa le tala. Mai le li oa tau te wao ia tangata o whaia ngā ruenga le lei. Oa tau te wao ai atu ngā ruenga o whaia e le lei, ai ona e le o whaia i la tātou denomination o na whapela i le ai. O se mea nā. Pai aso le nei ua fidi ele uni te leo wafu ia la whaila lato solo te. The ports are striking this week. Pero nela ana o mai tawina i le tala lea, whamai ele o whesoa soani le Biden administration. E whamalosia ia ai ao tangata ngā rue. O le o tu ulawa i le collective bargaining, e tau whatasi le tangata ngalue ma le tangata o loo whaamrue ina le tangata ngalue. A o se e tua ngalu ia tai o le tunu le nei. Ia mai leifu lava se media o lo carry ina le story le nei. A whapea o loo iai o i tutonu o nutinga nei. E te tau lava o ne e ni lifa i le lei. E tau ana e fisilisini pe e sea o pa uwele numela o tangata Tutoni le leo lo tutonu uni. Pele o sui e le technology la to ngā ruenga e tauna whai. Pele o mana o mia e a se isi whaaola tanga e sini mai e lo me masangi e la tau. Tato iloa le lei, le taua lo whai pe le vao le labor. Ma le corporate. Le fui tatu te whalomoina i le healthcare industry. Manufacturing. If a penafu e kalesio. Le foai tangata. Le la lafo tangata. O whamativaina fo i le system. E tangata e usu i ngā rue. Ia pa ngā lea le tau mea. Ngā ruenga e au whatasi e tangata le lei uma lava. Pelawa i eisa tātou whiwhilinga i tātou li lifa lava. Ngā ruenga le lei, ngā ruenga le whamama a venga, ngā ruenga le tuli o te moni, ngā ruenga tau tua i le tuonga o le whina ngā. If you ask the question, what is the work that we do? Well, the answer is we do spiritual work. We have a project at the church we're almost done. What we do is we took the pews from the church and we cut them up and we try to recycle them. And our Tetefono has been very instrumental in that work with our young people from the house. And it's not easy work because every one of these young people have these demons, have these spirits that they can go off anytime. And part of the work that we do as a church is to give them tools so that way the spirit can be restful and cathartic and life-giving. And that it doesn't
doesn't become disturbed. That's the work that we do, and we do it at our own local level with our congregation. Te le te moni o lo tau tutonu o le tangata. Te iawa e ese. Te ngā luenga o lo whai. Te iau whai mai ua. Le fifia. Te ngaro na uru. Iau ngā luenga nā e te tau ni whai. Whanofo fide mū le vevesi o tangata mai pau ala. Le fufo o mea umala me fefefe i tangata. O le tātou tala le lua. O le o i le atua. Le malamalama i le tātou Christology. Ia o na whaira leo na tātou fesoasoani i tangata. Sawa nei le lotu a e whawhiroa i atu e lesi tina fo i o le no. Sidi atu fai mai faina sosoani mai le kalesia e se leni na fatu na i ailonga ona ese lava le nganga o tangata o isi ia me te tawana fatu funga i nai tato ele o nganga uma ele lei ta foi fai tete tato wa o nganga le anga i fafu e ma fai e ona la nganga le anga o tutonu i ai ngelu tato tangata ia male manatu muri lang lewo va ayatu lewo iteina le nganga o yata to manatu muri le la au na fafau na manu o toe fatau to we lava o. That's a nice story in Esther that we read. This soldier leader named Haman, he's in it against Mordecai. He was othering Mordecai like you would other a stranger that you're not familiar with. He was othering Jewish people as you would other non-Samoans. And he didn't know how to do that well. And when the king showed favoritism to Mordecai, he was very upset. Then he designed this scaffolding by which to hang not just Mordecai, but every Jew that doesn't bend a knee. He came up with this instrument. And when Esther finally found her voice and went up to the king and said, "This is what they're planning for me and my people. And I want to save my people." That was when the king found this instrument of destruction and command that Haman be hung on that same tree. La auna fafau na manu. So la onga na mo tatoe. O le mea lulu el tangata o lana lea e sele mai. La me tonu le na le tua. E lea I lava se tangata ave se ipuvai I le wauna le tua I le ngō ke riso. E le mawalo na taui. O ngaru e na uma le lea whai tangata. E maua e eto. Ai ala ngaru e ngai e pe o ngaru e ngai e whai hama. La au na fafau na man e tu fatau tau ai lava I a fai ai le maua e oele nganga o fafutai a fai ai le maua lalo lo loto te talia ai o vai vainga fa maua lalo lo loto e te fa bibi ai ma fa ne e manuia o le tua lo isi tangata a mese o tatou fi a fai ele maua I tatou le nanga ona ia tatou leo le nganga na manu ona tatou fai ai lava leo fatamanu mala au e fatautou wina I lava I tatou ia ona ase o onga mo tatou nei tala o tatou futo ia tatou fai anga luenga lele fai anga luenga lele o le alava se anga luenga lele e ma fai ona e fai e te tau ona e fai
you're willing to do it. So do good work. And goodness is something that transcends culture. Right? Make sure you don't other people that don't belong. Make sure you don't impose your arbitrary values on other people, especially those that don't belong with us. O uso pele I o tōtu mau mana le whangaetia. Ia ruaru longo tō whamalosi le ngā ruenga le li I mana le au noa. Ina o tō I loa. I lese me whaleau ngālo tō tōti ngā I li. Mai le tualo na ngā ngapa ia te ina ai ngā ruenga o whiangai ma tātou le lima yaso. Te ape ma le salalau o tātou nui. Ia salve poko si la fia o tō le ua o tō e ola mai la tātou le tio. Faisi tele o masina talu na pehe ma ngungu. Ne ua ola mai la tātou broadcast. O na whala wei lungo le website and tafsi le wha ima le second sama. Ia ma le wha moe la vai. Whanau tele la tātou pule la. I oa nei na I tātou te iloa. I finangalo le tua e peo na watu e lo tangata whatau ba. Ia whanau tele fo. Ia la tō tātou ngana whatasi. Ia la tātou whai una nei sāmi. Pesa o sāmi e rau pesa. Pesa salau whalulua lea li ie o au sāwa. Father
for tātou ekalesia, nā musmai tātou ina. I'd also like to thank Joyce and Francis for joining us. Ethan, this is where you belong. If there's one message that you should take with you this week, you belong, yes, but take a look at the othering. How are we othering people that don't belong? That's where the good news is. On Saturday, SpaceX sent up this rocket to save 2 astronauts that were stranded out in space. And I don't know, there's probably a financial incentive for SpaceX to do that, but the kindness of these people at this level should not go unnoticed. It's an inspiration for all of us. And the reason why these 2 astronauts were stranded is because they went on a Boeing rocket. So Boeing's having some problems, as you know, 36,000 people being laid off by that company. So we've got a lot of work to do, and have a blessed week. Let us pray. We've come to the end of our worship. Now it's time to go out and embody your teaching. Would you please give us the spirit of kindness, so we tolerate those people that don't belong here. That we ourselves revisit how we were once others, and now we belong. We ask now that you keep us and bind us until we meet again. O mātou o ili si ui ole nei tāko inga. O mātou tatalo le i peo se fatu e pa ui le. Tupu maola. I maua ni anga le lei mo le larangi le niva yaso. Le mātou tūpua. I tuma mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mātou le whaola. Le lofa muti vale o le tūle tama. Me mafutanga le motusia maloa ngā paia. I fatasia lea I mātou fatasi ma le o fatutua ni larangi a wao. Nei o I whakavau